none hagusuzanya birabujijwe kuko niko byanditse muri Uganda hakizwe amabwiriza mashyashya yo kwirinda icyorezo cya Ebola abaturage babujijwe gusuzanya bahana ibiganza gobirana ndetse n'ubundi buryo bwose bwo gukoranaho ngaye nguko rero wibuke ibingi toreka mu gihe cya COVID-19 wasangaga hagati y'umuntu ndetse na mugenzi bashyize mu metero ahubwo so sanga gukorana mu biganza biteme ibingi bimeze gute mu gihugu cy'Ubugande kore kibashyize yuko nta muntu wemerewe gusuhuza undi kandi bivuga yuko Ebola ndura mu matembabuzi itandurira mu mwuka ibintu bihagaze gute ngaye nguko rero ibingi byatangajwe na Minisitiri y'Ubuzima nyuma yuko hagaragaye abantu babiri banduye Ebola baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwe ngo muri aba bantu akaba yamaje gupfa umunyamabanga uhoraho muri iyo Minisiteri Dr Diane Atwine yavuze yuko Ebola itandurira mu mwuka nka COVID-19 gusa abwandurira mu matembabuzi y'umuntu uyirwaye cyangwa se wayanduye yavuze yuko kandi guhana ibiganza guhoberana cyangwa se gukora ku maraso ibyuya amarira inkaremirutse by'umurwayi bishobora gutuma umuntu ahita yandura derenga bakwifoto yanyu derenga barwose baje gushyingura ariko umuntu abwira undi uti mwiriwe ariko numwe ari hirya n'undi ari hirya rwose ubona ko gusuzanya cyangwa se gukora naho bitemewe yasubye abatojye gukaraba intoki kenshi bakoresheje amazi meza cyangwa se imiti yica udukoko kandi ko umuntu wese ufite ibimenyetso birimo umuriro mwinshi kuruka cyangwa se kuva amaraso agatajyanwa kwa muganga iyi virusi kandi impamvu irimo irakomera cyane kandi kabiremene kurekura mu bihugu bya Kongo ndetse n'Ubugande yitwa bundi buryo Ebola virus ngubungu n'ubwo bwa Ebola bushaka kwibasira abantu ndetse n'inyamaswa zo mu ishyamba kandi ngabahanga bavuga ko Ebola ari indwara yica cyane ku buryo ishobora guhitana hagati ya 50 na 90% by'abantu bayando bitewe n'ubwoko bwa virus ndetse n'ubuvuzi bwatanzwe hakiri kare ngaye nguko rero bisobanuye ko impamvu Ebola imurandura cyane ndetse abantu benshi bakabuje abandi gukoranaho birimo biraterwa nuko iyi Ebola ifite ubukana bukomeye cyane ni mu gihe kandi ngo muri Kongo abantu 116 bishwe na Ebola ngaye nguko rero ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ibyorezo Africa CDC cyatangaje ko abantu 116 bahitanywe na Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe barenga 390 baketsweho ubwandu bw'iki cyorezo ishami kandi ry'umuryango w'abibumbye ryitwa ku buzima OMS byatangaje ko muri segonda ndetse muri uyu munota icyorezo cya Ebola kimaje kugariza isi cyane kandi cyamaje kuyizengeriza nkuko nababwiraga ruguru virusi cya Ebola garagaye muri Kongo ndetse n'Ubugande yitwa bundi buryo kandi ngo nubwo abazungu bakazi cyane mu kuyirinda ariko ngo babanduye harimo abanyamerika batandatu nabo bafashwe ikigo cy'Amerika gishinzwe gukumira ibyorezo cyatangaje ko kiri gukora ibishoboka ngo abanyamerika bakikwa yuko babanduye bajyanwa ahantu rwose hihariye mu kato mbibose ko Ebola yanduriye umuntu akoze ku maraso cyangwa se andi matembabuzi yose y'umuntu urwaye Ebola ubishwe na Ebola cyangwa se ukoze ku maraso n'andi matembabuzi by'inyamaswa irwaye cyangwa se yishwe na Ebola aya matembabuzi ni ibyuya amarira ibimyira amacanjwe ibirutsi inkari umusarane amashereka amasoro n'ubuhere bwo mu gitsina cy'umugore ngaye nguko rero urumva ko abantu bakora imibonano mpuzabitsina buri kanya muragowe ese kandi urumva ko abantu benshi batangiye kubuzanya gusuhuzanya bya bindi bahoberaga umuntu kamusuhuza ngo uraho ngo amakuru yawe ngo maze gute nkwenkwe ibyo bintu rwose bamaje kubica muri Uganda ngaye nguko rero kuko byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Bugande mu Rwanda bihagaze bite amakuru ntabwo turamenye kugeza ubu ngubu gusa amakuru ahari nuko bamaje gufunga imipaka yose ndetse bamaje kuyidanangira kugeza amagingo arenga kugira ngo umuturage ave mu kindi gihugu aza mu Rwanda rwose ibintu birasaba amangume ngaye ngo ko karagaciye mu nyina cyari mwe Nyabari Obedi na ngini Obita mu news ribagizega amakuru mu Bugande ndetse no muri Kongo. Obi time.